dr. Abel Baltić, specijalista interne medicine i novi direktor domova zdravlja koji je već imenovan, ali od 1. septembra njegov ugovor počinje da važi. Naš je naredni gost. Dobar vam dan, hvala vam što govorite za televiziju Sarajevo. Dobar dan i hvala vam na prilici da gostujem kod vas. Ovo je prvi razgovor kao novog direktora, evo tako ćemo reći, budući da je još uvijek zvanično direktorica doktorica Kečo. Tako je. Vi ste bili jedini koji ste se prijavili na ovaj konkurs za direktora javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo, je li tako? Tako je, bio sam jedini kandidat. Naravno da ne znam razlog zašto se drugi nisu prijavili. Konkurs je raspisan od strane Upravnog odbora javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo. Prošli smo te sve zakonske procedure i dobio sam povjerenje od Upravnog odbora i od vlade kantona Sarajevo da u nekom budućem mandatnom periodu vodim javnu ustanovu Dom zdravlja kantona Sarajevo. Imate već neko predznanje, o tome ćemo govoriti. Bili ste i direktor javne ustanove Dom zdravlja Novi Grad. Godinu dana otprilike trajao taj mandat. No vratimo se na ovo, rekli ste ne znate zašto ste bili jedini kandidat. Zapravo u medijima su već počele pojavljivati neke spekulacije. Kandidat ste SDP-a zapravo za ovu poziciju. Član sam SDP-a. Član SDP-a, dobro. Tako je, ja sam član Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, ali sam uredno kao i svako ko ispunjava zakonske uslove koji mogao je se prijaviti na konkurs. Ja sam se prijavio kao Abel Baltić, ljekar koji ispunjava zakonske uslove. Dobro, i to je neka preporuka. Evo, znamo u našem. Idemo sa zapravo ovom, šta je vaš osnovni, kako bi rekla, mi se poznajete ili ne poznajete još uvijek kako funkcionira, evo, svi domovi zdravlja koji čine javnu ustanovu Dom zdravlja kantona Sarajevo, ono što su osnovni problemi na koji godinama upozoravaju ljekari prevashodno iz domova zdravlja, da je jako veliki nedostatak kadrova, da su jako veliki problemi koji se nagomilavaju, pa eto, najmanje 2 desetljeća. I kako ćete vi sad to riješiti? Ja sam bio uposlenik javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo negdje oko 5 godina. U tom periodu sam imao priliku i čast i obavezu da budem direktor organizacione jedinice Dom zdravlja Novi Grad kao najveće organizacione jedinice. Sam Novi Grad je najveći dom zdravlja u državi Bosne i Hercegovine, veći čak i od Banja Luke po broju usluga koje pruža. I tada sam imao priliku da se upoznam sa svim problemima tih 5 godina. Između ostalog bio sam i direktor organizacione jedinice specijalističko-konsultativna djelatnost. Imao sam priliku da se upoznam sa problemima s kojima se sreće, međutim, taman kad smo otprilike napravili neki plan kako bi mogli da radimo, da desila se ova nesretna korona, ne znam, hoćete li se sjetiti prvi timovi, H-timovi takozvani, onim žutim odijelima, zvali su nas teletabesi, u stvari bili su, s ponosom mogu reći, koleginice mladi i kolege mladi iz Doma zdravlja Novi Grad, zajedno sa mnom. Tad smo nabavili svoje privatno režene zaštitna odijela i borili se s koronom. Međutim, imali smo, da kažem, taj početni uspjeh nakon čega je nekako sve krenulo kako ne treba u pravcu u kojem ja nisam mislio da treba da ide sve to jasno. Koji je to pravac? Što se dogodilo budući da je bilo jako mnogo kritika, posebno na početku pandemije i na domove zdravlja, na nejavljanje, na telefona, na nemogućnost koordinacije kad neko ima simptome pa su govorili nemojte dolaziti pa javite se pa u koji je smjer to otišlo? Da budemo iskreni, u februaru i martu 2020. niko od nas nije znao šta je korona. Svi smo bili jako uplašeni, pokušali smo da se organizujemo koliko smo mogli, pratili koliko je bilo dostupnih vijesti iz zemalja koje su prije nas povele borbu protiv korone. Pokušali smo nešto uraditi. To nešto očigledno nije bilo dovoljno dobro i nama je trebalo vremena da se organizujemo. Znate, jako je teško u momentu kada imate povećane zahtjeve za zdravstvenim uslugama, trebalo je, ne znam, 20 puta veći broj usluga pružiti u radno vrijeme koje jeste, a imate manjak kadra, koji je hroničan manjak kadra, koji godinama se iskazuje. Šta je u stvari, po mom mišljenju, osnovni problem bio, jeste neplansko i nerezonsko zapošljavanje, ne u smislu, znate kako kod nas ide politikanstvo, štela, rođak, ovoga, ne mislimo na taj način. Mislim u smislu da se nisu planirale na vrijeme penzije, nisu na vrijeme planirale specijalizacije, nisu na vrijeme planirale odlasti moguća bolovanja. Tako da mi sada imamo problem u kantonu Sarajevo, nedostatak pedijatara, nedostatak radiologa, nedostatak pneumofizijologa. Nemoguće naći doktora za godinu dana. Doktor se školuje, znači 6 godina osnovnih studija, nakon toga godinu dana stažiranja obaveznog zakona, to je 7 godina, 4 godine najmanje specijalizacije, znači tek za 11 godina visokoškolskog obrazovanja vi dobijate jednog doktora koji je sposoban samostalno da radi. O tom se dijelu nije vodilo računa dovoljno i došli smo u situaciju kakvu jesmo. Ja sam upozoravao u tom nekom periodu prethodno rukovodstvo da ne ide tako, čak smo organizovali jednu konferenciju. Ne radi se samo
izvinjavam se koleginicama, srednjem kadru, tehničarima, medicinskim sestrama i svima drugima koji učestvuju u procesu pružanja zdravstvene njege, to mislim na vozače, na portire, radnice, održavanje higijene, svi koji daju svoj maksimalni doprinos. I nekako ružna je slika u javnosti, a ja odgovorno tvrdim da svi, odnosno bar 90% ljudi zaposleni u zdravstvu daju svoj maksimum. Sad, kapacitet svakog od nas je različit, ali sigurno niko nije namjerno bježao s posla ili pokušavao da napravi nekakvu egzibiciju tipa sakrivanja ili bilo čega. Mislite da nije bilo toga, barem u početku? Vrlo malo, puno manje od onoga što se govori. Ali vidite, uplašen čovjek ima pravo da bude i ljut i razočaran i da kaže u momentu što ne misli. Kad kažem uplašen čovjek, mislim i na one kojima je potrebna zdravstvena usluga i one koji pružaju tu zdravstvenu uslugu. I ljekari i zdravstveni radnici su samo ljudi. Vi tvrdite dakle da je samo bio problem u strukturi, u sistemu upravljanja, ne... Najveći problem, ne jedini problem, najveći problem. Kako ćete vi sad to riješiti? Vi ste 3. ili 4. čini mi se, direktor u posljednjih 1.5 godinu možda ili tako nešto? 3. da, tako. 3. Tako. Neće biti lako, naravno da neće biti lako. Ja sam već preduzeo neke aktivnosti u smislu analize, pošto nema vremena za gubljenje, nema vremena puno za čekanje. Ušli smo već u 4. val pandemije koja će biti najveći zdravstveni, koja jeste najveći zdravstveni izazov za sve zdravstvene profesionalce. Analiza znači gdje u stvari po znacima navoda škripi, šta su manjkavosti. Sigurno da jedna od najvećih manjkavosti jeste kadar, preraspodjela kadra, da se treba zaposliti odgovarajući i kadra se treba planirati, jer ne možemo mi se baviti samo pandemijom. Mnogo je hroničnih bolesnika koji već 2 godine čekaju na usluge. Moramo otvoriti domove zdravlja, prije svega domove zdravlja, a onda naravno i sekundarni i tercijarni nivo koliko je to moguće, da se ne dovede u pitanje naravno zaštiti zdravlje i zdravstvenih profesionalaca, ali moramo pružati uslugu. Ja odgovorno tvrdim da većina zdravstvenih profesionalaca je na tom putu i tog razmišljanja da moramo to raditi, ali na pravi način. Šta znači pravi način? Znači zaštiti i pacijente koji dolaze da prime tu zdravstvenu uslugu, zaštiti zdravstvene profesionalce koliko je moguće u sredini u kojoj mi živimo. A sada je već to puno u ovoj situaciji, znači imamo puno više zaštitnih sredstava, imamo puno više bakticida, imamo puno više sredstava za održavanje higijene, pa znamo i sada je puno više nego što smo znali na samom početku. Naučili smo neke stvari. Spominjete raspodjelu kadrova, na koji način ćete to vršiti i na koji način, kako ste vi zamislili uopće to da bi optimalno mogao funkcionirati ovaj dio primarne zdravstvene zaštite u ovome, u čemu smo već, kako kaže doktorica prije vas, 4. valu? Najbitnije znači sada steći realno stanje šta tačno imamo od kadra i od ljudskih kadrova, zapravo što imamo ljudskih resursa u javnoj ustanovi. Kako su oni raspoređeni, gdje su raspoređeni, vidjeti gdje su rupe i onda sa zahtjevom, odnosno sa analizom i planom ići prema vladi kantona Sarajevo da se odobri zapošljavanje bar u periodu epidemije takvih ljudi ili preraspodjela iz drugih zdravstvenih ustanova koje su manje opterećene. Ne želim naravno nikoga da vrijeđam, ne želim nikoga podcjenjujem, ali na primarnom nivou sigurno najveći teret kompletne borbe protiv epidemije podnijela javna ustanova Dom zdravlja kantona Sarajevo i možda vidjeti da li mogu druge ustanove tipa Zavoda za medicinu rada, za zaštitu radnika u saobraćaju ili MUP-ove ambulante ili nekog, može li se pomoći na taj način, ako ne, zašto ne bismo izdvojili, mislim da je to prioritet, da izdvojimo sredstva da se novi ljudi zaposle, bar na neki određeni period, koliko je to moguće, da se pruži zdravstvena usluga. Opet ponavljam, ne smijemo zaboraviti, jeste pandemija najveći zdravstveni problem, ali nikako ne smijemo zaboraviti naše hroničare koji u kantonu Sarajevo ima jako puno i koji se osjećaju jako zaposleni kao da nikome nije stalo do njih. Tako je. Kad spominjete zapošljavanje, koliko je potrebno novo zaposlenih? Ne znam vam sada precizno reći. Mogu kad napravimo kompletnu analizu, znači kompletan menadžment, direktori svih organizacionih jedinica i služba pravnih i kadrovskih poslova radi na tome, mogu vam dostaviti informaciju kada ja budem imao precizno. Uglavnom postoji nedostatak. Sigurno. Jer godinama imate ljudi koji su išli u penziju, mislim da preko 60 ljudi samo ove godine ide u penziju iz javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo. Zamislite koliki je to odliv kadra. Vi ste spomenuli u periodu, evo kad ste bili 1 godinu dana od juna 2019. do juna 2020. niz ovih problema koje sam ja spomenula da ljekari uglavnom iz domova zdravlja zapravo stalno spominju. To je nedostatak pedijatara, radiologa. Imali smo početkom pandemije i kroz sve ove ranija 3 vala koje smo imali pulmologi koji su u penziji i kući negdje pregledali po 200 i 300 pacijenata dnevno, odnosno snimaka. 4 radioloških snimaka, tako je. Gdje ćete vi naći te ljekare koji su nam potrebni? To je izazov. Dobro. To je izazov. Pokušat ćemo se, baš sa ovom, o čemu sam malo pregovorio, preraspodjelom kadra iz drugih ustanova.
Kako, iskreno da budem, ne znam ni ja sada, jer ne znam o koliko se ljudi tačno radi, o čemu se radi. Ima nešto ljekara, mladih ljekara na birovu, ima nešto kolega i koleginica koji su na specijalizacijama. Insistirat ću, znači da se onako koliko zaista treba, koliko su stvarne potrebe za kanton Sarajevo, za naše sugrađane, da se toliko kadra i primi i da se toliko kadra i šalje na dalje usavršavanje, dalje specijalizacije. Nije dovoljno samo da primite doktora odmah sa fakulteta da radi i ružno je kad čujete za kolegu da kažu skretničar, jel tako? Moramo im pružiti priliku da se usavršavaju, moramo im pružiti priliku da se školu, jer ova pandemija će izgleda jedno duže vrijeme biti sa nama. Ne možemo zaustaviti život, kao što nije zaustavljen i 92. Ne smije se ni sada za život zaustaviti. Moramo, znači, raditi na sebi, moramo usavršavati naše kadrove, moramo bolju organizaciju napraviti u domu zdravlja, puno ima nekakvih međuprostora, ne bilježi se sve što se radi, evo konkretno i sa vakcinacijom. Ja neću reći da se ježim, ali jako mi je neprijatno kada čujem da se kanton Sarajevo kudi po vakcinacijama. Ne smijemo zaboraviti do federacije kanton Sarajevo lider u broju vakcinacija. Šta zaboravljamo? Zaboravljamo da je prioritet... Kudi se zapravo ministri koji su se u kabinetima vakcinisali, to je posljednjih dana aktuelno. Da. Šta je promaklo našoj javnosti, bar se meni čini da je promaklo ili možda nije dovoljno naglašeno, znači više od 20% stanovnika našeg kantona je vakcinisano bar jednom dozom vakcine, a prosjek na ovoj federaciji je 11%. Preko 13% je vakcinisano drugom dozom vakcine, znači što su vakcinisani u kantonu Sarajevo, da ne govorimo o našim sugrađankama i sugrađanima koji su vakcinisani u susjednim državama. Onda je taj broj znatno veći. Ne kažem da je dovoljno, daleko od toga da je dovoljno i jedan od mojih prioriteta, ako ne i prvi prioritet, će biti dostupnost vakcinacije. Ne samo u tehničkom smislu se otvore vrata svih domova zdravlja, da se ide ka ranijim kategorijama, ka našim sugrađankama i sugrađanima koji ne mogu doći, da se ide čak i u kućno davanje vakcinacije, već i da se objasni šta je u stvari vakcinacija. Kolegica prije mene jako fino govorila i hvala joj na tome. Jako je bitno pričati. Jako je bitno objasniti, jer kad vi objasnite ljudima, onda je razumijevanje veće, manji će otpor biti prema vakcinaciji. Gdje nema komunikacije, ogroman je prostor za različite manipulacije. To je upravo možda jako važan dio, a to je porodična medicina, odnosno taj neki primarni kontakt sa pacijentima. Koliko mislite da tu postoji prostora za unapređenje? Mora se unaprijediti taj prostor i tu je razlog, nekako se sad i meni ružno kad slušam sebe što govori, ali stvarno je razlog veliki nedostatak kadra. Zamislite doktora koji u radno vrijeme od 8 sati primi na neki način, da li da se napišu recepti, da li da se pregleda, ali već više od 80 pacijenata. O kakvom kvalitetu tu mi pričamo? Tu kvaliteta nema. A jednostavno, a zamislite da nekoga ne primite. Kad ga vratite, odmah niste dobar doktor, odmah niste dobar ljekar i ljudi imaju pravo da se ljute. Bolestan čovjek ima pravo da bude i uplašen, da zahtijeva uslugu. To je sasvim normalno. A ima li, evo, s obzirom da imate iskustvo i kažete, radili ste u domu zdravlja koji zapravo podrazumijeva najveći broj pacijenata u kantonu Sarajevo, a i nekih čak gradova, ima li tu disbalansa nekog u smislu da neki ljekari i evo domovi zdravlja možda kompletni imaju jako mali broj pacijenata ili imaju kako bi rekla, ne ispune normu, ako se to može tako reći, za razliku od onih koji zaista prekorače i radno vrijeme i normu i ne mogu pružiti kvalitet zbog kvantiteta? Ne smijem tvrditi da se ne ispuni norma, ali sigurno da ima disbalansa u broju usluga, pruženih usluga, pregledanih pacijenata između različitih lokaliteta. Dom zdravlja Novi Grad je najopterećeniji samim tim što je 130-140 hiljada stanovnika gravitira ka našem području i veliki je broj ambulanti. Sigurno da neki manji domovi zdravlja tipa Trnova ili ne znam da imaju puno manji broj usluga, ali i to je predmet moje analize koja je u toku i vrlo brzo ćemo imati precizne podatke. Kad planirate da završite tu analizu i da nam dođete ponovo evo sa egzaktnim podacima i sa egzaktnim planom, šta namjeravate raditi? 1.9. zvanično počinje moj mandat. Ja računam da bi za 10 dana, već nakon, znači negdje 10. septembra mogli imati sve precizne podatke i već neke akcije poduzete ka ublažavanju toga, odnosno prevazilaženju nekih problema. Kažem vam, osnovni cilj mi jeste što je moguće više, naravno, u sve protivepidemijske mjere otvoriti dom zdravlja ka građanima. Moramo liječiti hipertoničare, ljudi sa visokim krvnim pritiskom, moramo liječiti naše dijabetičare, moramo pružiti koliko god je moguće podršku našim onkološkim pacijentima, o našim najmlađim sugrađanima da i ne govorim.
Evo, zakazujemo onda naredno druženje za nekih 15 dana, odmah nakon što napravite analizu. Kad je riječ o zapošljavanjima, evo, nadamo se da će ih biti, da će ljekari i oni koji su na specijalizacijama i oni koji su na birovu imati priliku medicinsko osoblje da rade. Hoće li tu biti transparentan proces, budući da se u proteklom periodu pričali o tome kako nema razlike između aktuelne vlasti u kantonu Sarajevo kad je riječ o zapošljavanju. Kako će to funkcionirati? Čitao sam, skoro sam pratio konkurs za zapošljavanje policijskih službenika, onih 10 tačaka i moram priznati da mi se jako sviđa ideja, odnosno način na koji oni to planiraju sprovesti. Kako ja planiram, ako se dozvoli zapošljavanje koje je prijeko potrebno, jeste pokušati što je maksimalno moguće transparentnije to uraditi. I meni ide u prilog da to bude što je transparentnije. Sigurno da je bilo neki propust. Ja ne mogu tvrditi da jeste bilo i ni da nije bilo, jer ne znam, nisam bio učesnik tih procesa. Ono što znam da ćemo znači konsultovati sigurno i Ured za borbu protiv korupcije i sve nadležne organe da nam pomognu da sprovedemo što je moguće transparentnije taj proces. Uvijek će biti nezadovoljnih, znate, uvijek neko, ne znam, neko ko ne bude primjer na konkursu, ko ne prođe, ima razlog, ima pravo da bude nezadovoljan, a samo bih ja zamolio, znači, sva nezadovoljstva da budu javna i ta nezadovoljstva budu transparentna. Kažu, ne znam, osoba XY mi je, ne znam, tražio novac za to i to, ajde da sprovedemo to. Ja razumijem, donekle razumijem i uplašenost, ali živimo u pravnoj državi, koliko toliko sudstva će sigurno. Dajte da pružimo šansu i priliku nadležnim institucijama i nadležnim organima da rade svoj posao. Nemojmo odmah nekoga osuđivati onako na osnovu toga što ima plave oči i plave oči su, ne znam, ružne. Nije u redu. A onda ako se utvrdi odgovornost... Da imamo transparentan proces na koji će se moći reagirati i da budemo svi uvjereni da će najbolji biti zapravo primljeni. Apsolutno. I kada utvrdimo da je neko počinio bilo kakve nepravilnosti, ajmo ga i sankcionisati. I to transparentno i javno da se zna da je neko sankcionisan zbog toga i toga. Dobro, uglavnom najavljujete evo strateške promjene, da ćemo zapravo dobiti ili barem u nekom narednom periodu pokušati riješiti taj hronični problem nedostatka, posebno pojedinih specijalizacija unutar domova zdravlja. Pratit ćemo svakako kako radite. Želimo vam uspješan rad za dobrobit svih naših građana i građanki i vidimo se za 15 dana kad budemo imali detaljnu analizu stanja u domu zdravlja. Za kraj, mogu li ja vama predložiti nešto? Naravno. Obzirom da ste vi kantonalna ustanova, da i vi radite u interesu građana naših i sugrađanki, ja vam predlažem da sarađujemo što bliže u smislu ono što se nije napisalo, što se nije objavilo, da se uradilo kao da se nije uradilo. Hajdemo češće zarađivati, hajde pratite malo više, mi ćemo slati informacije šta mi stvarno radimo, pa da i taj dio bude transparentan, da ne bude da domovi zdravlja ne rade ništa. Zaista radi se ogroman posao. Jasno, pratit ćemo svakako, to nam je obaveza i dužnost prema našim sugrađanima i sugrađankama, a i mi vas evo molimo da budete dovoljno transparentni i da kad se i pojavi neka krizna situacija, budete dostupni da odgovorite sve ono što zanima građani i građanke kantona Sarajevo. Vrlo rado. Hvala vam mnogo još jednom i vidimo se za 15 dana.